Salamатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбызда биз сүрөт тартуучунун алдындагы эң бир жооптуу, эң бир керектүү маселе боюнча сөз козгомокчубуз. Сүрөт тартуу бул жөнөкөйдө оюнчу жосо баягы бир буюмду бир орундан экинчи орунга жылдырып койгон сыяктуу эмес. Сүрөт тартуунун көптөгөн машакаттуу эрежелери бар, техникасы бар, технологиясы бар. Бул баягы жалпы предметтердин, буюмдардын көрүнүшүнүн жалпы психологиясы дейли. Ал эми ошону тартыш үчүн адамдын ага карата даярдыгы, турмуштук тажрыйбасы, кыраакылыгы керек. Эгерде биз сиздер менен көлдүн жээгине чыгып калсак, биз көлдүн туурасы көлдүн 60 километрдей болуш керек. Ошол аралыкты бүт биле албайбыз. Ошо биз чыкканда ошо бүт маңдайдагы көл канчалык биз өйдөлөгөн сайын көлдүн үстүңкү бети чоңоет дагы, ылдыйлаган сайын кичирейип мындай көрөт. Мына момундай кубулуштар бар да. Же болбосо мына эреке буюмду карап көрүңүздөр. Жөнөкөй квадратна, куб. Мына эрекени карагыла. Мына мен түз отуруп карап атам, менин көзүмдүн көзүм көтөрүлгөн да жок, ылдый түшкөн да жок. Мына ушул жерде ушунун көрүнүшү, бул сүрөт өнөрүндөгү өзүнчө бир теория бар, эреже бар. Перспективалык кубулуштар дейт. Мына ошол перспективалык кубулуштар деген сөзүнө бул термин перспектива көп жерлерде колдонот. Биздин турмушубуздун, жашообуздун, тиричилигибиздин, эмгегибиздин, жүрүм-турумубуздун бардык процессинде бул термин колдонулат. Анын келечеги кең, анын перспективасы жакшы, колхоздун перспективасы мындай, чарбанын перспективасы тигиндей. Кыскасын айтканда, адамдын жосо өндүрүштүн, мекеменин кыскасын айтканда, биз жашап турган коомдогу бардык кыймыл-аракеттердин келечегин аныктоочу, келечегин мүнөздөчү түшүнүк. Демек, перспектива бул кыргызча айтканда, жөнөкөй сүрөт өнөрүнүн тили менен айтканда, жакын турган буюмдун алыстаган сайын адамдан кичирейип көрүнүшү, жосо ошо алыстап кеткен буюмдун канчалык бизге жакындаган сайын анын чоңоюп көрүнүшү. Мына момундай процесстин ар кандай абалдарын биз перспективалык кубулуштар дейбиз. Перспективанын өзүнүн мындай масштабы, сүрөттөөдөгү таасири эң күчтүү. Эгерде биз перспективалык кубулуштар жөнүндө түшүнбөсөк, анда мына эреке кубдун тартылышын бере албайбыз. Мына биз сиздердин алдыңыздарда куб турат дейли. Мына ар ким биз мындай караганда ылдый түшүрбөйдүк, өйдү көтөрбөйдүк. Түп-түз көз карасак, мына эреке сызыкты эмнейт? Мына эреке сызыкты. Сүрөт өнөрүндө горизонт сызыгы дейт. Горизонт сызыгы бул мекиндик менен жердин кесилишинде болот, момундай тегизикте. Мына ошол горизонт сызыгынын тең ортосунда язса, момундай тең ортосун кесип өтсө, анда биздин көзүбүз ылдый да түшпөйт, өйдө да көтөрүлбөйт, буюмдун үстүңкү бети, каптал бети көрүнбөйт. Бул бир гана отурган момент, мезгили да, бет маңдайында турсак, оң капталы, сол капталы, үстүңкү бети, астыңкы беттери көрүнбөйт да, тик бурчтуктун бет маңдай гана көрүнөт. Эгерде ушуну кичине өзгөртсөк, мына акыры кичинекей мындай өзгөртсөк, өйдөлөсөк, биздин көзүбүз акырындык менен горизонт сызыгынан бөлүнүп көтөрүлүп атат. Горизонт сызыгы ордунда эле калат, бу жерде эле калат. Анан мындай өткөндө эмне болду? Көзүбүз өйдө карады дагы буюмдун алдыңкы бети көрүнө баштады. Ушул буюм канчалык өйдөгөн сайын, ошончолук буюмдун алдыңкы бетинин кубулушу өзгөрөт. Эң жука көрүнүштөн эң мындай таама чоң көрүнүштө чейин барат да. Же болбосо ошол көрүнүштү акырындык менен түшүрүп отуруп, мына ушул мезгилде көзүбүз өйдө көтөрүлдү. Мындай көтөрүлдү горизонт сызыгынан. Эми ушул буюмду жанагы жогорку абалынан ылдый өсө түшүрсөк, мына горизонт сызыгына чейин келди. Анан ылдый түшүрдүк. Эмне болду? Биз сиздер менен
oşol buyumdun üstünkü betinin görünüşün baykap atabız. Antkeni bizim közübüzdün tegizliginde yatkan ıslıktan bizim bayko buyum ıldı itişip atadi. Demek kançalık buyum tömendеген sayın al buyumdun üstünkü betinin çoğun görünüşü. Tamam görünüşü. Buna şu süretlerini bizden ilimde süret tartoocu köyle oyuncu emas. Süret tartoodagı ilimi negizde, ilimi hareketlerin negizinde çıga turgan produksiya. Demek mына yerde biz üç buyumdu, üç görünüşün baykap gördük. Üç görünüşün baykap gördük. Mına üç görünüştün her bir görünüşünün ortasında çoğun aralıkları var. Demek mına şu üç görünüştü perspektiva tilinde, yoksa perspektiva iliminde, perspektivanın köp türlerde bizde tak ilimlerge koşatda, matematikaga, fizikaga, perçiyeniyaga şunday tak ilimlerge koşatda. Demek buyumların üç avaldagı süret ödüşü dep aytabız. Üç avaldagı süret ödüşü. Süret tartıluşunun bet mangdayında turgan buyumdun üç avaldagı süret ödüşü. Birinci qaysı? Birinci jogorku sürettiriş, mınaki aldыңкы beti görünет. Ekincisi ortankı görünüş, üstü astılar görünmet. Üçüncü görünüşü tömönkü sürettiriş deyit. Demek mına süret tartının bardık uçurunda, mına uşul üç ereji кездешет. Albatta bizlere ağı iki yerde iki, tört degen siyaktı tak aytılbayt. Al oşun buyumdun avarına, koyuluşuna, turuşuna jaraşa kişireyip, çoğoyup, arganda, kuluçta arganda özgürüş. Birok, janarkı üç süretleriş, bu mizam, bu koldanılmat. Eger de biz tömen turgan buyumdun aldыңкы beten көрсөтүp koysanda aytат, puramet atılıp kantır. Bu жерде buyumdun astыңкы beti emes, üstünkü beti görünüş kerek ede deyit. Je bolbosa buyumdun öydü götürüp turup üstünkü betine ümit koysa aytат, bu puramet üstünkü beti emes, aldыңкы beti görünөt деп мындай. Demek süret tartuşunun getirgen kataları özünün ösöde aytıp turat. Munda tömenkü süretleriş, ortankı süretleriş, jogorku süretleriş dep. Demek kanday gana buyumdарды tartbaydık. Şar togodok buyumlardan başkan bardığı teң. Mına şol üç süretlerdiştin tegereginde, şol üç mizamdın aralığında, oşonun negizinde tartılат. Demek süret tartuşunun bet mangdayında turgan buyum kançalık jogorı bolsa astыңкы beti öret, kançalık tömen bolsa üstünkü beti jogorot, ayağını dilegansa üstünkü beti. Demek şu ereje bardık buyumdарды tartuda koldanılat. Ayrım buyumlarda koldanılbayt. Emin bu yerde men sizlerge bir gana baykalışımı görsettim de karagda. Bet mangdayın bir gana baykalışımı görsettim de. Bu süret tartuşunun oşol buyumdun bet mangdayında turgan buyumdardın daha bir baykalışı, oşol bet mangdayında turgan biz aytmadık, üstünkü, astыңкы betleri görünет. Emin mına yerde горизонтуsun tabılalık mınaki. Горизонтуsun şalak mımda atı, mına горизонтуsun bu dep kulu, горизонт, su dep kulu. Mına şunun toçkasın tabası ortasın. Mına bizden süret tartışının iki gözünün oğu mına şu yerlere düşüyor da. Demek mına oraki burçlardan uşaklıkta yürüyüyoruz mına karagarımında. Mımda atıp. Büttü. Kaptal betleri görünbeyt. Üstünde meteli. Üstündagi bu yakka yürüyeceğiz. Bu toçkaga. Antkeni köz üçünün göğsü emesi buna yere düşüyor. Demek bunun üstünün betinin görünüşü münekey koyuyoruz. Anam bunun aldığınkı metemiz. Münti koyuyoruz. Münekey aldığınkı beti görünüp kaldı münekey. Demek buna yerde tekil buyumdun üstünkü beti de görüngen yok, aldı görüngen yok, emesin. Kaptal betler görüngen yok. Bunday tartılır. Bunardaki ortaң adamın bet mangdayında oturgandagı buyumdardın tartılış avarının emesi, mizamı da Malbette arganday buyumdarga arganday mamile boluşu mümkün, arganday bunday hareketleri boluşu mümkün, çıkarmaçlığı deyindir boluşu mümkün degende. Bu bayağı bütün jalp ele süret tartууга hareketten жаңадан үйренip жаткан үйрөнчүк süreçleri karata malumatlar. Эми şunu karap görüңүздөр. Эми
Biz jana ortanın bet mаңдайында oturgan görünüşünü tarttık. Эми буюм көп учурларда дайымда бет маңдайда болбошу мүмкүн. Оң жагында, сол жагында болуп калышы мүмкүн. Демек биз азыр ошол буюмдун сол жагынан көрүнүшүн жанагыдай купту тартып көрөбүз. Мынакей карап көрүңүздөр. Бул жерде сүрөтчү тартып отурган адам сол жак тарапта отуруп атат да. Ошонун кандай көрүнүшү мына карап өткөрдүк. Баягы горизонт сызыгыбыз жана таап алган. Ал ошо бойдон да карай берет мынакей. Эми точка мына бери деп коёду. Могуреки бурчтарды ошол жака кошобуз. Мына. Муну бияка кошобуз. Мынакей. Муну мындай бияка кошобуз дагы. Бир точка кошот да бардыгы тең. Анткени сүрөт тартуучу бир гана адам, бир эки көз менен. Эми кайсы беттери көрүнөт? Мынасыны анализ көрөдүм. Бул биздин отургандагы көзүбүздүн өйдө көтөрүлгөндөгү абалы. Мына эки бурчтарды мындай алабыз, мынакей. Бул жакты мындай алабыз. Демек, мына жерден буюмдун үстүңкү каптал беттери табылды дейбиз, мынакей карагыла. Эч кандай татаалдык болбойт. Бул перспективалык кубулуштар сүрөт тартуудагы так илимдердин өзгөчө бир касиеттүү көрүнүшү десек болот да. Мынакей. Демек, бул жерде ушундай кылып коелу, мынакей. Мынакей, жанагы адамдын байкоо сезиминин үч абалдагы көрүнүшүндөгү сол жагынан тарткандагы, сол жакка мындай жылып тарткандагы мынакей каптал беттери көрүнөт, үстүңкү бети көрүнөт, каптал бети экинчи бети көрүнөт дагы, мына бу жерде үч бет көрүнөт мынакей. Мына эки адамдын түз бет маңдайынан отурган абалын өзгөртүп, сол жакка тартылган, сол жакка отуруп тарткандагы көрүнүшү. Ушунун эле дагы бир көрүнүшү, дагы бир көрүнүшүн алып карап көрөлү. Эми биз сол жагынан тартканын көрдүк. Эми оң жактан кандай көрүнөт? Ушундай көрүнөбү же башкача көрүнөбү? Мына ошону биз жанагы перспективанын мыйзамынын негизинде иликтеп, изилдеп, аны тартууга аракеттенебиз. Горизонт сызыбыз ордунда эле мынакей кетти. Эми оң тараптан отурган кишиге куб кандай көрүнөт? Мына ушуну баягы кошулуу чекит деп коет сызыктардын. Мына ушуга кошобуз мынакей. Бир, экинчи көрүнгөн чекит бизге жакын көргөн булчу, үчүнчү жакын көргөн булчу. Анан мунун болсо эки бет маңдайынан гана көрүнүшү болот. Мунун эки булчу көрүнөт. Ал эми мунуку болсо үч булчу көрүнөт мынакей бизге. Эми каптал беттеринин өлчөмүн табышыбыз керек. Мына биринчи кубтун эмеси канча болсо, туурасы ошол бардык бурчтарда кайталанат мынакей. Мындай кыладык. Эми бири мындай кылабыз. Бири мындай кылабыз, бири мындай кылабыз. Мына болбойт, бири бүттү. Мунун үстүңкүтүн алабыз, мындай атабыз. Мына экини байкап карап көрүңүздөр. Мына эки сол жактан көрүнүшү, мынакей сол жактан көрүнүшү, ал эми бул оң жактан көрүнүшү.
Бирок процесс бирдей кайталаныштар капталдары. Бирок көрүнүштөрү ар башка болот. Бияк сол жагынан көрүнүшү, бияк оң жагынан. Баягыда астыңкы, үстүңкү каптал беттери бирдей көрүнөт. Анткени адамдын ар отурган жеринде баягы бизге берилген тапшырманын чекиттери өзгөрүлбөйт. Ошо ойдон карат да мынакей. Демек момунтип оң жана сол жактан көрүнүшүн куптун тартуу. Эми мына жерде ушул үчөөнү кошсок мынакей карап көрүңүздөр. Üç görünüşü de bundaki karagına, bunda görünüşü. Üçü. Hem şunun birikkendegisi, bunday bütün nükte, tolukkandılıkta görünüşünün, üç görünüşünü bakıp görüldü. Bundaki. Yana garizon tuzluğu olsun buna var ki, bayağı biz sizlerimi anıktagan. Emi, buna yerden her bir buyumdun özünü tartı başlayız. Buna var ki, teң ortada turgan buyum, teң ortadan turuşu. Mınakey. Bul bor-borduk. Buna köylüçü buna yerde oturat. Adem bul bolsa, bir yerde bunda adamız. Bunda emeti tikesini ısış gerek, kaptal betini alışıyoruz gerek. Bul bayağı çekitleri koşlat bunda. Yani gözetmedik bunda. Bul оң чек тарапта мына точкада отурабыз. Сүрөттөр точу. Мунун экинчи бетине бары бүттүн мынет. Бирок баардыгы тең баягы чекиттердин кошулуу түйүнү бар почтетте. Ортодон көрүнүшү. Demek bunun bardaktan bir yaka koşlatta, bunun üstün küveti, buyumdun kaptal betleri, yani şeyimiz bunakey, bunun kaptal betleri, yani üstün küveti, buna tömönkü sürettörüşün, üç görünüşün çiydik. Hem bunlar alыстап ketişi mümkün, yakındap ketişi mümkün, o aralıklar kireyişi mümkün, çoğuşu mümkün, öyde oluşu mümkün, ılık oluşu mümkün. Buna genelde biz emetken üç görünüşten prosesini çiğdik. Buna üçüncüsünde emet koyarız, yoğurku sürüttür şunakey. Bu hazırkı yoğurku sürüttür işte. Hem yoğurku sürüttür işte yani айтпадык. Bizim gözümüzün bayko emesi hareketi öyde olur da. Demek öyle kötörülüp karakter. Garzon tuzundan öyle çıkarıldı. O şunun için ananın ağırlığın üstünkü süretti istegen şu üstünkü süretti. Buna o şentip biz sizlermenen kuptun üç avaldağı yoğurku, ortonku, tömönkü sürettörüşünün üç avaldağı üç görünüşünü tarttık. Bunların ortasında orun kosoruluğu, orun almaşığı aralıkları bu derege hiç kargın yok. Bırak şunun negizinde tarttı. Bir alыстап ketişi mümkün, yakındap ketişi mümkün, öyle olup ketişi mümkün. Bu süret tarttığı için bet mаңдайына turgan buyumdun oşol uçurdağı avalına yarasha olur. Demek, buna vadaki süret tarttığı, buna vadaki kuyuştardı, perspektivalı kuyuştar menen süret tarttığı. Bu bizdin aralashıp yürgön, biz koldan yürgön, biz baykap yürgön, biz görüp yürgön, ar kanday predmetlerden, adamlardan, hayvanatlardan bardık avallarında baykalat. Öydük görünüşü, ıldık görünüşü, ortalık görünüşü. Demek bir gana kupta emes, bardık buyumlardı tartığının prosesinde emneken mına şu perspektivanın üç görünüşteki mizamı kollanıldı. Eğer de şu üç mizamды tuğra düşünüp tuğra bağımday bilsek, tuğra baykay bilsek, ağa tuğra analiz bilsek, anda bizim tatkan sözümüz bir top savatlı olur. Mına o yerde arganday buyumlar nemesi oldu da bunday. Tegodok, tegerek buyumlardan. Öydü degen sayın aldыңкы betinin çoğuşu, ıldıйлаган sayın üstünkü betinin çoğuşu. Oşol mına momday boluşu mümkün. Men sizlerge disk alıp koyayın, mına tegerek. Razmeri momday deydi, mınaki kaptalların, bet mаңдайынан көрүнгөн ушундай көрүнөt. Эми ушуну ылдыйlaткан сайын мынакей. Öyle gidet, deydik, mınday gidet, deydik. Ылдыйlaткан сайын, mına.
üstünkü büt çoňaýat. Ada ıljatkан saýyn onun üstünkü büt dagy çoňaýat. Dagy çoňaýat. Dagy çoňaýat. Anan ıldy gitken saýyn dagy üstünkü büti dagy çoň bolup görünýär. Demek kançadyk buýum temen düşkün saýyn anın üstünkü betini dana görünýär. Emi oşuny öýde götersek, garap görüňüzler. Benim kançalyk alysdagan saýyn, kançalyk jakyndagan saýyn çireyip çoňaýat. Demek muну örekinde awaldardagy süret tartının uçurlarında köp gezleşir. Demek bunu şu erejilerdi jakşı bilsek, anda tegil bu buyumlardan konstruksiýalyk bu arxitekturak bu tüzülüşünün toluk kandılığına jetelabız. Emi sabagy üçin aýaklady, salamatlar.